lo nyoka uyele. Yabona ubitenze khona kunzima kumatima ukusukuma phakathi kwabantu bakini uphakathi kwabazali kwabatali emtshani labantu bakini abafowene kungenanto embi endakeleyo kodwa ke kuve ilivi lithi suka la uye lapha engifisa ukuthi uye khona ilivi le for the first time ahlangana la wavuma wasukuma walandela ithi iBhayibheli ke wengadi lokuthi uyapi yabo bangabe ngambuthi ukuthi uyapi athi angadi ilivi lithi ngihambe. That is obedience. Uyangapi mtshana angadi kodwa kuthiwe ngihambe uhamba uyapi angadi kodwa landela le livi lithi ngihambe. That is obedience. So uhamba lemuli yakhe naye imula yikho ke egcineni phambili uSara efike esithi inkosi ngoba ubona le ndoda le eyazi ukulalela usimakazi iyasukuma ke kodwa okunye okwesibili engikubonayo ngoAbraham babadala yikwakhela uNkulunkulu ialtar. Ukwakhela uNkulunkulu ialtar kusho ukukhonza. Anti sasikhuluma ngama-altars kuthi umuntu kabe le-family altar ye kulama altars aphakamayo akaSathane you must stand again. So uAbraham ngathakhala nxa ubona lama chapters kuthiwa khona everywhere lapho efika khona he will build an altar and call the name of the Lord. Abite ibito likasimakazi. So nxa elibita wayengalibiti kuphela. So sometimes nokunye siyabita he was sacrificing at the same time. Wayefaka imhlatshelo yayingxenye yalokho akuphayo yena umuntu. Umhlatshelo yayingxenye yalokho akuphayo yena umuntu. uNkulunkulu wayefuna umhlatshelo yena kodwa lapha uAbraham asimtshela uNkulunkulu emtshela kuyaqalisa phela la ukuthi khona abiza hlangana noNkulunkulu kodwa ke yena ufika lapha afika khona kuthiwa wherever he built the altar and called the name of the Lord. He built the altar and called the name of the Lord. So umuzi ngomuzi kumbe umuti ngomuti kawadi ukuba le altar likaNkulunkulu umuntu lo muntu. So asisakhi thina ialtar lele elinjengalaba besakha kudala thina angithi thine singamathempeli kaSimakazi thi ngezindlela akube nento ephuma kuleli thempeli. Leli thempeli livuthela uSimakazi kakube nomzila kumbe umtila walapho okule ndlela kaNkulunkulu. Let there be a way of God in my life and in your life. Akwatakala ukuthi lo muntu akubona ukuthi kwatakala nje ukuthi abantu yakwazi ukuthi abantu bakubone kuyimpumela yalokho okwenzayo wena wedwana you know ukuthi abantu babone it's a practice that you do wedwana ingavuthwa le practice yiko abantu abangaphandle sebeyibona yabisivuthiwe ku usoku automatic ukuthi ke uyathi ukuthi ngesikhathi esithize uyakhonda but ke esikhathini esiningi bazalwane ukuthi thina siyakhonza kakhulu nxa sisebezimeni abanye kumbe siyakhuleka kakhulu nxa sisebezimeni singadlula ebuzimeni hayi sesikhuleka as and when or as you wish. uNkulunkulu is not as you wish, you know sisenza ukuthi as you wish hayi kuthiwa lo lapho wayefika ende ialtar. So he called the name of the Lord. Akusipalele futhi Genesis 18 mphu verse 17 and 19. Genesis 18 verse 17 to 19, those three verses. Imuli kaAbraham le Simakazi wase uthi kodwa ngingamfihlela yini Abrahama lokhu engitakwena phela Abrahama utawuba zive lesikhulu lesinemandla tonke tive temhlaba tiyawubusiswa ngaye cha ngeke ngoba Abrahama ngimkhethile ukuthi ayale emadvodzana akhe netitukulwane takhe emva kwakhe
Yes. futhi bagcine inthando yaSimakade ngekwenta lokuhle nalokulungile. Yes. Khona ke Simakade uyawunika Abrahama lokho lamethembisa kona. Yes. So ke siyambona ke uNkulunkulu uthemba ke Abraham. uNkulunkulu uyabhidliza iGomora leSodom. Uthi ngimfihlele yini. Uyazi ungani ukhuluma yedwa uNkulunkulu. Kodwa kanti sikubhaliwe la. Ngimfihlele yini uAbraham lokho engifuna ukuyakwenda ngale. Ufuna ukuyakwenda into emadima ngale. Ufuna ukuyehlisa ifire and sulfur ngale. Ufuna ukuyabhidliza ngale. Ngimfihlele, you know, that is God's level. Bekungadingakala ukuthi akhulume lo muntu. Kodwa yathi asazini ukuthi umhlaba lo uNkulunkulu wayewinika uAdam. So akakendi enye into la engakhulumanga lo munye umuntu omele kumbe osesigabeni sika Adam. So le ndoda le ngoyile obedience iyadlelana lo Simakade somazi ukuthi uthi yena ngingakwenza linto ngingamtshelanga. This is God, man. He does not need to consult me. But iBhayibheli lithi akendi lutho kulumhlaba engatshelanga abaprophets. Ubatshelelana abaprophets bengabantu. Why in his God in the capacity edala umhlaba nengimanza kodwa ke kafuna ukwenda lutho engathinti lo muntu ophansi la. Kodwa ngifuna ukuthi kuvela umlilo nje. Engazi ukuthi omunye wakhona must know ukuthi why ngilethe umlilo. That is our God, is Lord standing. You know. So ke uthi yena ahlengi uthi ngenxa yakhe. Uthi ngenxa ukuthi uAdam uAbraham yazi ukuthi uzafundisa lamadoda ngibuzafundisa imuli yakhe abantu abakhe ngendlela zami labatukulu. So ukwadi ukukhula in Christianity is not for me only. It's for my children, it's for my children's children. And the effect yakho, effect yami iphelela ku third or fourth generation. Lakho futhi nxa kulento engiyendile ebambekayo bazakhumbula. But uma bengakhumbanga uzakhunjula nje ngabantu abakho nje kuphelele lapho. So kade ngibone ilokuzena okunye okuyiclip esithi umkhiwe esithi we trending nje. Embuza sithi do you know your great father? Lwana sithi I know, I know you don't know. I don't know it because he didn't give you anything. What mina ngihlezi what indle ngihlala kiyo ngingwesi 17 to stay in that house. 17th generation. Ngihlala endlini ekakhokho. Wathi kade singiya, wathi hamba wa eseplane, wathi kade singiye eZimbabwe ngizakangela lapha la. Wathi imali engisebenza yami ngiyabatukulu, it's not mine. Mina yami khona ngayitholi beki. So ungeke umkhohle ukhulo njalo. But biblical lapha effect yakho nxa strong njalo izadlula kumfana wakho iye kubantu bazakwazi. They will know your name ngalokho kwendile. At least kwesinye isikhathi nxa ngingashiyanga a monument osaphatha abathi nje ukuthi ubaba wami kumbe ukhulu wami wayekholwa wayelo uNkulunkulu wakhe. Nxa ngingachiyanga ifactory, ngingachiyanga imali, ngingachiyanga ngani, ngingachiyanga isakhiwo ncedo. They must know ukuthi kwakwaba lo ncedo after 3 or 4 generation vele basakwadi we. Abayakona bathi bayakwadi uyise. Abayala bathi uyise bangathuyitele uyise lo watalwa ngubani. Ngoba uyise umntana lo ukhulu wakhona ngendanga lutho. That will mark. At least ngangcono kusale ukukholwa ifaith. Ukuthi kuthiwa wayethandaza. Ngazangachiye imali, ngazashinge endlu. Kuthi kodwa kuthiwa wayethandaza. Wayesazi uSimakade wakhe. Amen sibethandeka. So ngikhuluma ngehome ngefamily. Building a total family. Kumele sibe lento ukuthi uSimakade nxa esikhangela kube lento afuna ukukutshela yo. Siyabonga njalo ukuthi uNkulunkulu ukutshela ukuthi uyaphuma. And waphuma. And yena leyo ufakazi ububambe strong. Yoza ozachumayeza ngala abanye abantu. Uthi mina ngangiboshiwe ngivalele. Kodwa ngedeye ukuthi ngitsemphuma uSimakade wabuya wantshela ephutsheni. Wathi uyaphuma. Ngahamba enkantolo afika ngaphuma. And that's strong. Umuntu yebo. Unjani uNkulunkulu? Nibe ngikholwa uyenda kanjani?
Umtsho yes. Then ke ifaith isivela ke emntwini. So uAbraham iobedience. Futhi uAbraham ke ngakhuluma kuze kushona la. uAbraham ke ucina esiba yifriend kaNkulunkulu. Yeah. Ibecome akunamuntu owaphakanyiswa wafika ku level yokuba yifriend kaNkulunkulu. Mina nginje I'm a child of God, I'm not a friend of God. Angikho kuleyo level. Kodwa uAbraham wayiphiwa leyo level. That's why kuthiwa uAbraham waphiwa iparadise. When you come nxa ungafika impilo ukuthi uyedlula khona, wonke umuntu ozadlula ngeparadise, the first person or receptionist of paradise is Abraham. Abraham is the father of faith. What is faith? Is believing God. Ikukholwa uNkulunkulu ungadi ukuthi kuyakwendakalana. Ulama fears akho ungakholwa ukuthi kungendakala. But umkholwa ukuthi Nkosi mina ngangadi yazijikela nje. Ukuthi kuyakuza ngilungela bongalungi kodwa ngiyakholwa lokho ushilo. Then God now built something out of you. Ngoba ukholiwe akushilo. Abraham became the friend of God. Engxe khona phana ngoba kuthiwa uAbraham nxa sibala kubo 15:16 kuthiwa Abraham believed God and it was counted for him. Kwabalwa ukuthi usimakade wambalela which is righteousness because he believed God. That's why he is the father of faith. Nguyise ukukholwa. Thina sibusisiwe lapha ku verse 12 verse 3 ka 12 itekana all the families in earth are going to be blessed because of Abraham. Yonke imndeni yomhlaba whether ngikula umuntu omnyama I mean which is a Jew or European, everyone is going to be blessed. Bangala bangeqa bathini but everyone nxa I mean esamukela iblessing kaNkulunkulu, it's a blessing through Abraham. Abraham wajabulisa uNkulunkulu. Alright, what is that lapho isikhathi siyangishaya. Esibili ngu-Elkanah. Akusibalele 1 Samuel chapter 1 verse 1 to 5. Esavula uElkanah i-worship le-sacrifice njalo. Ikukhonza. Siza kubona ukuthi ke wayesenza kanjani uElkanah. Sibalele. Kwakukhona indvodza lethile leya ngumsufi waseRamathayimu eveni letintsaba ulaka Efrayimu. Ibito layo bekungu Elkanah, umsa wa Jerohamu, umsa wa Elihu, umsa wa Tohu, umsa wa Sufi, Efrayimu. Abenabafati lababili, lomunye bekunguHana, lona lomunye kunguPhenina. Phenina abenebantfana kodwa Hana abele. Yonke iminyaka lendvodza yayisuka edolobheni layo yenyuke yewukhonta inikele ngemihlatshelo kusimakadzi. Yes. Longusomandla eShilo. Lapho boHofni na Finehasi emadvodzana a-Eli babe bapristi basimakadze khona. Kwakuthi njalo nakufika lilanga la Elkanah lekuthi ente umhlatshelo, yena abele umkakhe Phenina nemadvodzakati akhe ingcenye yenyama. Kodwa abethi nakabela Hana ingcenye yakaHana ayiphindze kabili ngobe abemthanda kakhulu. Simakadze abesivalile isitalo saHana. Right. Usithintele lo chapter 2 wakona verse 19. Njalo njengeminyaka unina abevame kumthungela umjiva longangaye bese uyamphathela ngesikhathi akhuphuka nendvodza yakhe kuyakwenda umnikelo wonyaka. Right. Engulandako uElkanah ngothiwa he worship le sacrifice. uElkanah kuthiwa yeli babehamba ngomnyaka ngale. Vele I think ngale kwakukhonza seasonal ngoba kuthiwa kona amadoda kwawumele bayevela 3 times ngomnyaka phambi kwenkosi. Babengakhonzi every Sunday njengathi.
because labana phela babangasindiswa ngemphefumulweni babegcina imithetho. As long as they keep the law, everything is okay. But thina ke sisindisiwe phakathi. We are circumcised enhlitweni, you know. So sehlukile labo labana babegcina imithetho. As long as they keep the law, the covenant was working for them. So lo Elkanah indoda eyayigcina ukukhonza, yayihamba isiyakhonza, futhi nxa isiyakhonza ihambele eminikelo. Kuthiwa wayelungisa iminikelo njani? Alungisa umnikelo lo labantwana babenika iminikelo yabo. uPenina wayephiwa owakhe labantu abakhe, ephiwa nguElkanah ubaba nguye elungisa le mhlatsheni leyo imnikelo yalaba ushuma sekuhlekelelisa ukuthi ha unabhani ubhani ulwazi ulwande umathi owami wayelungisa lo afike kuthiwa khona uHana nxa uthi wengala umntwana wayemnika ongani umkhulu, but nxa sokufika kufike ngale umama lo azigaje nje ngokuthi kulabantwana abelokhe ekhuluma kubo ngalo ukuthi wena kangelupho ngikuphosela umnikelo wedwa, hayi enganjani imise ngizikhulumile upho ngikuphosela umnikelo wedwa nakhala ninikela labantu abami kuthi wayemhlukubede. But afuna ukukhuluma ngoHana, ngikhuluma kakhulu ngoElkanah, andisikhuluma ngemiti la ukuthi ke umuntu ngomuntu thina ekakhulune indaba phezulu kwabo baba etata. Bengikhuluma namadoda labizwa sathi hayi mfundisi, hayi sikhuluma kakhulu ngeBhayibheli ngathi hayi boba vele mina akunanto engakhuluma ngayo. Lokho lokusho nyakuza sizaxoxa ke sixoxe ngokunye, but mine okwami vele ngila ngathi ngathi lapha mina vele umsebenzi wami lo ukuthi likhombe kuJesu. Lokho olukhuluma nyakuva uqondile, kodwa vele ekugcineni kwakho intambo yakhona ichanga ivela ngayo. Singaze sifuna ukuhlala kuhle njani nxa usimangade engekho akula kuhlala kuhle. Ngaze zami ukuhlalisana kuhle njani nxa singanyamathelanga kuJesu kumbe kunhloko yethu akulanto eyalunga. Singaze ngikuzilungisela thina kodwa akulungi. Kumele siye enhlokweni yethu. Hayi asenjumela yabo baba. Ayisiye ngijumela. Kodwa ngilanda ukuthi ngubaba owayelungisa. So thina boba basikhi. Thina singaba buthundu ekukhonzeni edala. Bayaba madolo nzima la. Baba madolo nzima labantwana. Futhi abantwana kakhulu ngolo ukuthi khathi wenza njani? Abantwana bafuna ukubona usenza. Ya, bangaze bakhangani kabazwisisi bathini, but ekugcineni nxa sezichaya abantu bathi sezikhala manje. Nxa sezikhala bazakwazi ukuthi ubaba wayephila njani, umama wayephila njani. Yabo abana enye reference phela abazabalayo enye, of course kule ndawo lapha amabhuku angasebenzi khona bo IT lapho IT engasebenzi khona, kukhona lapho esebenza khona, kukhona lapho engasebenzi khona. Okusebenza usimakade kuphela. Nxa uSathane sethuchile akula formula ongayisebenzisa. Nxa uthi uSathane sethuchile akula mechanical engineering mphumuzo ongayisebenzisa. Akula ntambo ongazijoyinisa ukuthi into zihambe. So kubuya udevil ebuya ngomoya omubi, kabe uhamba ispirit, kusebenza ispirit ephezulu kweflesh, I mean effecta ukuhamba kwezimo spiritual. Akula geography engangena la, akula maths engangena la, akula science engangena la. So kufuneka ilizwi elivela kuJehova. So kufuneka iword to answer this spirit. So kufuneka ispirit to answer that spirit. Now yikho la besithi kungaze kube inhle ngokwema, kodwa asatini ukuthi we need that power that will make us to stand. Ngoba lokho kusidilizayo, ngoba siyabona ukuthi bade bekhala lapha bebuza ukuthi umntwana abantwana sizama ukubakhulisa kodwa basukuma banjani nje phambi kwabantu bangiyangise. Kuyini okwenza umntwana akuyangise baba? There is something that is behind that, and this is what you have to address. And you cannot address when ngoba le nto iphezulu kwakho iyakwehlula. That's why ikulethela uhlupho. So you need something that is higher, that will be able ukuthi ihlangabetane la lento ekuhlukumetayo. Ikuhlukumeta ubona ngokuhlukumetwa ukuthi kuvelaphi kumi kanjani kuyikhala wana ukubona.
kodwa sokufuna ube namandla aza answer back this thing. So lawo mandla atholakala kuJesu, lawo mandla atholakala kuSomandla. So uElkanah abantu eBhayibhelini kulabantu abaningi, kulabantu abaningi abangazange babhalwe eBhayibhelini abaphilayo, but kulabanye abaphila. Nxa umuntu of course bayaqanjwa kutshengisa ukuthi lo wasetshenziswa yisitha or whatever, but umuntu nxa eqanjwa eBhayibhelini ebhalwa kumele uzwe ubhalelweni lo, what is it alakho engufundako, what is it alakho engumele kungisite. So uElkanah, his worship was strong in going to worship, was strong in going to God. You know, 19 uchilo lapana uthi babe hamba so ke kuqhakathekile ukuthi njengemuli abantu benkosi, so lina abantu abatsha bambani ivangeli kaThesi libatsha, so make a mileage nceda kaThesi ungakabi lo mfazi othi nxa ulele noma bengawenzi bonke okuchanga indololana beqede kathi sasa siyabhadala ngani abantwana akukabi lento enjalo wena. Make a mileage ukuthi ungathi uvuke kuseni umntwana usegula umuntu esiphendla namhle sibamhlophe seligijimela awukagijimele I mean esibhedlela wena ngomntwana esegula, umntwana sehlanza phansi phezulu amehlo sibamhlophe awukafiki la. So make a mileage kuyeva lo nxa kusiva kumele ukuthi olu strong, yabo. So don't play games ngesikhathi olaso ungumuntu omusha. Make mileage, banker your faith, banker your prayers, so that when time comes, when it comes to withdraw from your bank is fat. Ibank yakho iyasale overdraft. So nxa umuntu omusha angathi ukuthi angisho ukuthi akusamelanga ube lethuba lokujabula, sijabulele nje kuhle kodwa kube kwadi unika ithuba usimakazi. Bank in your life, you know. Akulanto entsha iBhayibheli thina I think Ecclesiastes ithi jabula umuntu omusha ebusheni bakho, ufinyelele kuyo yonke into oyifunayo, ifunwa inhliziyo yakho, ithi finyelela kodwa yathi ukuthi simakade uza kuthonisisa. Finyelela everywhere mjani. You can test anything like Solomon. He tested everything, took a lot of wives. Wanathi wine ayifunayo, wadinga everything ayifuna, uthi everything that I needed in my heart I went to it. But ekugcineni uthini? Uthi all is vanity, meaningless. Everything is meaningless. Ngoba sehambe wafika uSolomon akazange azinciche any joy yalomhlaba, wangena kiyo wathi ngani lezi 70 ezinye zizalwa endlini yami, yabo. But ekugcineni kwakho, at the end of it, uthi yena all is meaningless. Konke kuyise kuyafika lapho kuphelela khona, kuyafika lapho kuphephuka khona. So nxa sokuphelile kusalani ke nxa kungela simakade? If everything now is finished, what is now left? Nxa konke kade ulakho ukusebentela ukugidela ukwendani sokuphelile, so what are you left with? Sana nani? Nkulunkulu asiside. Right. Any family masinya, family 3 ngika Eli the priest, Eli kule negligence, le passiveness, kuyekethisa. Angazi ukuthi negligence ngesiswati kuyini Mpumuzi? Unganaki. Lokunganaki ngingubaba. Abantwana siyabathanda, siyalithanda abantu abethu, kodwa akumelanga silispoile, akumelanga sileze libe useless, siliphampe in everything, licine libe unresponsible. Sibalele u1 Samuel chapter 3 verse 11 to 14. Verse 11 to 15. Simakadze wakhuluma kuSamuel wathi, lalela la, kukhona lengitakwenda lapha ka-Israyeli, nokutakwenda kuthi tindlebe talabo labatawuva ngabo tincengcetse,
ngaleso sikhathi ngitawumelana na Eli nendlu yakhe ngako konke kusho kuye kusukela ekuqaleni kuze kube ngusekugcineni, ngobe ngamtshela ukuthi indlu yakhe ngitayehlulela phakadze naphakadze ngenxa yesono lasatile. Emadvodzana akhe atidonsela sicalekiso, naye akazange awephute ukuthi ayekele. Right. Ngako-ke ngafunga ngendlu ya-Eli ngathi licala lendlu ya-Eli lingeke lihlengwe ngemhlatshelo noma ngemnikelo yokubuyisana. Samuel walala kwaze kwasa. Kwase kuthi nakusa wahamba wayokuvula iminyango yendlu yasimakadze, wesaba kutshela Eli lo mbono. Kodwa Eli wambika, wafike wathi kuye, Samuel, ndodzana yami. Samuel wasabela wathi, ngilapha. Usufikile ku-15. Yes, verse 16. All right, thank you. Sengikhitshi. Vula u-2 Samuel chapter 12. 2 Samuel chapter 2 from verse 12 to 17. Abneri umsawaneri kanye nemadvodza labelandzela Ishbosheth. Yiyo, 1 Samuel chapter 2 verse 17 to 22. Incemi nami embhale ku. Samuel chapter 2. Wong incemi 2 Samuel. Right, incemi embhale ku la. Khuluma ngamadodana ka-Eli la. 1 Samuel chapter 2 verse 17 to 22. Ibale mpo. Leso sono saletinsizwa saba sikhulu kakhulu emehlweni asimakadze. Sizwakala manje. Ngobe umnikelo wasimakadze abewuphatha ngekwedzelela lokukhulu. Samuel abekhonda ethempelini lasimakadze, angumfanyana avunula sidziya sebapristi selineni lelikhosakele. Njalo nje ngeminyaka unina abevame kumthungela umjiva longangaye bese uyamphathela ngesikhathi akhuphuka nendvodza yakhe kuyakwenda umnikelo womnyaka. Eli abeba kusisa bo-Elkhana nemkakhe athi, shangathi simakadze angakupha abantwana ngalomfati lona, kuze bavale sikhala salona lamthandazela wase umnikela kusimakadze. Babeyaye bese bayancanzeka emva kwalokho, babuyela ekhaya labo. Simakadze wendela Hana umusa, wakhulelwa, watala bantfwana, emadvodzana lamathathu nemadvodzakati lamabili. Umfana longuSamuel abesolamane aqhubeka akhula embi kwasimakadze. All right. Ngithe usuke ku-17 nje. Yes. So sukela ku-12 siya ku-17. I think lento engilanda lapha. 10 to 12 ke usiya ku-17. Emadvodzana Eli abengamadvodza lakhohlakele, abengenandzaba nasimakadze. Right. Umhambo webapristi macondzana nebantfu kwakukuthi nangabe umuntu anikela ngemhlatshelo kufike ingceku yempristi iphethe imfoloko lenematinyo lamathathu ngesandla sayo ikhanze lenyama isabila. Ifike icuphule ngayo lapha ekesini nome embiteni nome ugalaza nome ebhodweni. Kwakukuthi yonke leyo nyama lekhuphuke naleyo mfoloko umpristi atithathele yona ibe yakhe. Ngako babenta njalo eShilo kuwo onke ema-Israyeli labeta lapho eShilo. Verse 14. 14. All right. Bali ifika ku-17. Ngetulu kwaloko Ifika ku-16 rather. Ngoku-17 simbali. Ngetulu kwaloko kwakuthi nalo mhlehlo usengakashiswa ingceku yempristi beyingafika kulo muntu labenta lomhlatshelo ithi nginike inyama yekosa.
ngobe umpristi angeke ayemukele kuwe inyama lebilisiwe kodwa ufuna leluhlaka. Nangabe lo muntu athi kuyo asekushe lo mhlehlo kucala bese ke uthatha leyo loyifunayo. Le ngceku beyibe seyiphendula lo muntu ithi cha yilethe nyalo, nawungayilethi ngitayithatha ngihambe. Vala verse 25. Nangabe umuntu ona kulomunye umuntu uNkulunkulu uyamelela uNkulunkulu uyamlalela kodwa nangabe umuntu ona kusimakade ngubani loyakumnusela kodwa emadvodzana akazange alithathe livi leyise ngobe kwakuyinthando yasimakade ukuthi abulawe. Right, verse 34. Loko lokutakwehlela emadvodzana akho boHofni na Finehasi kuyawuba sibonakaliso kuwe. Bayawukufa bobabili langa linye. One day. So ngikhuluma ngathi na kule passiveness or negligence othe kunganaki. uNkulunkulu utheni laphana sibale ukuthi kazange abalaye abantu abakhe. Abafana ukuthi babengamapriest. Kodwa King Jesse, they were the sons of Belial. The sons of the Belial, uBelial nguBaal. How can the priest be the sons of Belial at the same time? You know. But itela pana babengaba amadoda nakhohlakele angisho. Babengamadoda nakhohlakele. Babekhohlakele, babenganaki. Lalokho ensikubala ngingene kwenxa isikhathi. Babengalandeli imithetho yobupriest kuhle. Inyama babebele bazoyiphiwa. Yena babethuma ezaba inceku ziyoyithatha inyama ngenkani. Bathi nxa ungangiphi yayithatha ngenkani. Ba nxa ubala lapha uNkulunkulu uthi wenza abantu badelela umnikelo wami. Benze wanengisa umnikelo wami. And nxa ubala kwindawo ithi na they were sleeping with women in the lokuze eminyango in the doors of the temple. But wayethethe omunye khona apho umkakhe wayezithwele. Anti bathi befile umntwana wazala umntwana wafa. Unina umntwana. Umama lo tengakafi wethu umntwana wathi ngu-Ichabod. Ngoba ikati muli isukile kweIsrael. You know, sebefile empini lo mchokotsho wathathwa. How can umchokotsho wenkosi uthathwe koIsrael? Uthathwe yisitha. Ubuntu isono senza sibe weak. So kazange abafundisi, kazange abakhuza abantu abakwe. According to the story. Wayekhuluma kodwa yini athi abantwana elikwenzayo ku wrong. Ukuthi kuthiwa esekhulile nyabona. Babengamlaleli. So engubonile ukuthi enkonzweni bazalwane kuyenzakala kube labantu kodwa bengamazi uNkulunkulu. Uyabala chapter 3 kodwa verse 4. Kuthiwa uSamuel baba dali wayevula umnyango wethempeli esebenza etempelini kodwa wengakamadi usimakade. Anti wayenikelwe waqalisa ukumazi uNkulunkulu esembize semdinga. uEloza athi sabela akubala verse 4 nxa ngiright. Simakadze wabita Samuel wasabela wathi ngilapha. Wagijima waya ku-Eli. Wafike wathi sengikhona ngive ungibita. Kodwa Eli wakhuluma wathi cha angikakubiti hamba uyewulala phansi. Ngako wancanzeka wayawulala phansi. Waphindze Simakadze wamemeta wathi Samuel, Samuel. Wavuka waya ku-Eli. Wafike wathi sengikhona ngive ungibita. Kodwa Eli wathi ndodzana yami angikakubiti hamba uyewulala phansi. Samuel abesengakamati Simakadze. Kanti futhi nelivi laSimakadze lalisengakambulwa kuye. Right. Kangela wasebenze enikele etempeli. To wayevula iminyango. He wasn't, but he didn't know God. Ayinanze indawo ukuthi siyakwanisa ukuba khona etempelini phakathi la Chris. But singamazi uSimakadze.
sisenza konke sivula lapha sifaka izitulo sisenze njani kodwa singamazi labafana laba babe ngathi uyise ngumpriest kusho upriest lobo babu inherita kuyise they didn't know God you know so ke ngiyakhuleka ukuthi lapha eBICC eSwatini kungabi lo muntu ola kodwa ongamaziyo isimangalo ongamaziyo uJesu kungaba liphuthe elikhulu umfana lo wayenike but it was not his wayengakafika esikhathini sabe manje kodwa uJehova wakwazi uzamla antwana wayembiza uJehova embiza Samuel agijima kuEli he didn't know God agijima kuEli uyelathi angubizanga hambo la Samuel agijima kuEli angubizanga hambo la mfana Samuel agijima kwaze kwadona kuEli ukuthi ngiyabona uNkulunkulu uyakhuluma la nxa uNkulunkulu ungezwa kathesi ilizwi kumbe ilivi uthi ngilapha Nkosi khuluma and then immediately echo njalo and then God started to relate what he wanted to do emfaneni omncane wakufihla kuEli wakufihla kubo Hofini labeFinehasi ngoba bebengamati usimakade wakhuluma lo mfana omncane lo akade engamazi aqala wamveza ukuthi abe mati wabe semtshela lokho wayeza kwenda kodwa ngilandani umpriest lo Eli kazanga anake kuhle kumbe akhulise imuli yakhe njengemuli kaAbraham kwathi khona uzatshengisa abantu bakhe ngani umpriest sekhulile abantu bakhe abantu nguSimakade baphambanisa leminikelo kaSimakade balala labafati endlini kaSimakade hawu kuyanengisa inhliziyo so sad lapha kuJehova Simakade ezihlobo zami nxa kulento kaJehova be careful especially nxa uphakathi kuthi be careful ungendani usithi kangibonwa thina kasikuboni vele mfana sikuboni but ukukhona obona you know kahle ngayiphambili kakhulu isikhathi enye ahaba asabali kodwa lengabhala 1 Kings chapter 21 verse 1 to 16 we-Ahabi wayinkosi yako-Israyeli ethathu Jezebel a witch a very bad woman you know i-priestess yamadimoni wayekhonza wathi ezokwenda wabuya lesidludlu esakibo lesokukhonza izithombo wabuya lama-priest waphelekeza lama-priest ahamba naye akhonza uBhali wafika waphendula inhliziyo ka-Ahabi wenza abantu bakhonda uBhali wabulala abaprofeti bakaNkulunkulu now lapho Ahabi usebona isivande sika Naboth eceleni sefuna ukuthi athena oyamla uthi Naboth ngicela isivande lesi ngifuna ukufaka ama vegetables ami siduze la ngiza kunika imali kumbe ngunike kumbe nguthengelwe kwendawo Naboth wathi no indawo le ngiyabo khokho mkhulu ngiyeke ngunike we wazonda uAhabi wadana walala umkakhe wamthola esalukudla kathi why usalukudla hayi uNaboth wale lesivande wathi awusonkosi yako-Israyeli we don't you have power wathi suka umudle la I'll give you that locus and isivande lesana wasuka lapho wayenza icebo Jezebel she's something else linanzelela bafana ngathatha Jezebel linanzelela ngathatha abantu abalaje ikhule uthi inkosi xa umkhuleko ancede uthi inkosi don't allow me to ngiyefola in the hands of Jezebel nguJezebel nguDelilah kumele ukhuleke ungaweli lapho Jezebel oDelilah khuleka mfana wami ungaweli lapho uyakufaka lapho uDelilah akukhipha inwele donke uyaqinisa ukhitshela amehlo uDelilah lo uJezebel uyakukhonzisa izithombe wathi yena wabembe siyatshela ukuthi yenzani fast bani ethi make a fast lithathe uNaboth limfake phambili lithi lina uthuka uJehova wathuka lenkosi abulawe he was killed wathi nasukume ethatha izivande ulokuze uNaboth sefile Jezebel uNkulunkulu wathi Elijah hamba uyehlangana lo kuze lo Ahabi xa efika ezobona isivande ihlangane layo wathi uyafika efike wathola uElijah khona wathi wena usubulele uNaboth ngesivande sakhe what are you doing here my enemy sengu-Ahabi
So le ngithemina i-overpowered, you're an overpowered man. Indoda ecindezelwe njalo, indoda engalalungelo, buswa ngumfati, ngabuswa ngumfati ukuthi amadimoni omfati. So akudlala amadoda, lengajoyela idlala amagame kokuphela. Pray for your future. Ifuture imbi bafana. Thina siyabonga esasithathe, siyabonga dala. Sibonga ukuthi athe siwakunika uMadawu layo. Awuthathanga uJezebel, awuthathanga uDelilah. Yabona, ngoba abanye babona bebuya behamba, so abanye bakana benjana baletinyoka ihlanyelwe emdimbeni yabo. Yeah, baletinyoka abanye ngama witches and everything. Abadendanga abanye batalwa benjalo, bathi bezala onina babanikela besesiswini emadimoni. Yakwazi lokho kuyethusa, lokho kuyesabisa. But I know what I'm talking about. I know what I'm talking about. Sathi sikwenye indawo emshabezi lapha sile lokwezeni kwenilanga. Kwavuka idimoni okungumntwana okungaka so. Kwathi kufuna isitulo okuhlala phezulu, ngikarawote kwathi ngikhulu omdala mina. Leminyaka eminingi. Kwathi ngifuna isitulo ngihlala. Amadoda abuya kuba bekubamba umnye kubamba ngabe ngu3 kubadonse so what bahlangana okuyinkazana okungaso ufuna isitulo. Anyway, kahle ngingeni lapho. So uHabo, he was overpowered. Likhuleke ukuthi ngabe overpowered junior. Khuleka ukuthi kulunqa kunika your better half. Ibe I better half umuntu. Akona umuntu ose already possessed. Umuntu ongalaliyo lale ocean. Olale 70 ubusuku bonke bebulala abantu. Olushadelaye efaka igwesi imhlophe kuthiwa dubule idimoni elizini. Dubule umthakathi. Ngikhuluma nge home and family. Sengiqeda. Uthi yena uJoshua ku24:15 lingakhonda onkulunkulu bethu. Ngikhuluma is hard stuff leyo bheki. Kuthi ubaleke nxa ngikhuluma kanje. Uthi umfundisi lo serious yikuguga encane. But I'm telling you, kuza kunceda ngesikhathi. Uthi Joshua 24:15. Uthi lingakhonda nxa lifuna. Ngoba this is a choice. Kodwa ke ngikutsho madoda lingakuthatha kumbe lingakuthathi. It's up to you. You can take a warning or not take it. Uthi lingakhonda onkulunkulu bama-Amori abakhonza ngehlo omkhulu ngale singakachaphi iJordan. Uthi kodwa mina lendlu yami siza kumkhonza uJehova. That is a decision. Lathi bobaba labo mama sile decision. Kumele senze i-decision abantu abethu. Ngangcono basehlule umantshu kodwa sibathandazele sibafundisile. Kodwa iBhayibheli we must not provoke them. Singabi too hard on them. But let's teach them with love. Let's show them. uDaniel wala ukudla okuphiwe ngokwenkosi lokho okuthandazelwe ngoNkulunkulu bamaNkulunkulu bamaBhabhiloni. Wathi hayi thina sinike nama vegetables lamanzi siyaphila. What give us 10 days? Yini na into ethandazelwe ngoNkulunkulu. Ngabe sidla badle into lomthandazo. Bazimuka abafana babahle labona lokho besidla into zenkosi benathe lewayini yenkosi. Bafaka laphana labana abafana baphuma beyimkentshe 10 times better than labana. Bathothi hayi bilaleke bala bona bathi asifunde ukudla kwenkosi. So it's a decision madoda. You have to make an informed decision to help you ukuthi uphile kahle. Nxa unje kathesi right ungela HIV ungathi ungavela ugqumukele kwenye indawo iyangena HIV. Iyangena ihlizale kubulala impilo yakho yonke. Nxa usugula you can't even ufunde kangakana, you can't perform well, you don't think well, you don't work well. Susibulele. Kodwa kutsho ukuthi abekho aba right. They are beautiful guys aba right abangala madimoni enqaba bengasindiswanga be right. Belikhule ukula kunika umuntu right. Kulabantu abasindisweyo labo ke balo plus phezulu. Get those. uNkulunkulu uthi yena kuma priest ngoma Nazareth lingathathi umuntu wangaphandle. Lingathathi
umuntu ofele indoda kumbe widow linamanazareni lelikhethiweyo. iBhayibheli lithi singamanazareni awe-New Testament. So umele by right nganxa of course ngathi ufundisa uJohn siyathathana lapha kunamantombazana la. But ke asikhulekele uNkulunkulu yathi. Angabe ngekho la but bakhona abasindiswe kwelinye ibanga. UNkulunkulu asisize. Thina obaba asikhetheni ukuthi imuli zethu noma dali sebekhulile sibe njengoJobe. uJobe wakhula inkosi enxehlezi babonile ngiyabakhuleke ukuthi beza ama decision right. Abafundisekayo sibafundise, abalayekayo sibalaye, kwenze singabi lecala njengo Eli. Uthi Eli kazange laye abantu abakhe indlela yakhe. Khangela uAbraham, uthi uAbraham ngekele yini kumtshela ngoba ngiyazi ukuthi uzafundisa abantu abakhe ngegama lami labazukulu. Yisi isibusiso esisifunayo. Sikhulekele mama Mrs. Dad. Baba wethu siyakubonga namhlanje.